Hafiz, polis, pakai apa? Oleh mana? Oleh mana? You punya tangan, you simpan belakang. Okay? Oh, lagi tepat tadi. Lagi mau pakai tangan sekarang. YB Zufuri, Ali Palembang Rau. Ronnie Liu, DAP Pusat. Jangan pergi. Apa dulu sama tahu? Hafiz, polis, pakai apa? Oleh mana? Oleh mana? Apa saya jahat sangat? Saya cuma minta bagi laluan. Ini orang yang tak ada. Bagi laluan saja. Tadi pegang tangan saya, pegang saya, you tahu you salah tak? Kalau you kata salah, you rasa you ada hak. You ada kuasa. You berani angkat you punya cermin tak? Angkat keluar. Minta laluan saja. Apa? Minta laluan you pegang pakai tangan. Itulah, you use the hand to bukti you. Siapa you? Ini bukan you hak. Saya kawalan saya. You punya insan mana? Siapa? Jika orang lain juga besar sangat, you jangan pakai tangan. Jangan pun. Saya pakai tangan. Lagi pakai tangan. Saya nak lari. You punya tangan, you simpan belakang. Okay? Oh, lagi tepat tadi. Lagi mau pakai tangan sekarang. Minta tolong. Saya minta ditolong. Kalau 8 orang lah, aku cerita macam tu. Mau ni tau. Kalau pun belum buka, bagi lalu kita cakap. Bagaimana orang nak lalu kalau Kalau dia buka, saya nak pergi lalu lah. Hafiz. Nama apa?